Amakuru yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda y'umugabo witwa Siborurema warashwe na polisi ubwo yari avuye kwiba mu rugo rw'abandi bikaza kurangira arashwe mu gicu. Ni amakuru yongeye kumvikana umunsi tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2025, ariko bikaba byabaye tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2025, ariko mu rukerera rushira tariki 11. Amakuru ngiye kuyakugeza kugira ngo usobanure uko byagenze, uko byemejwe n'umuvugizi wa polisi mu gihugu hose yemeza urupfu rw'uyu mugabo. Uyu mugabo Siborurema w'imyaka 41 avuga ko n'ubundi yaravuye iwawa nta n'iminsi ibiri yariciyemwo, dore ko yari amaze 2017 afungirwa ibigendanye n'ubujura. Ngo wahe ikaze rero kuri Zafu Info TV Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ukakanda no kunzogera kugira ngo uzajye ureba ibiganiro byacu bya munsi dukomeza kugenda tugukorera. Niba ari ubwa mbere ugeze ko no muyobora rero kanda subscribe kugira ngo bijye bigufasha kubona amakuru yacu ya munsi dukomeza kugenda tugukorera. Umupolisi yarashe Siborurema Jean Pierre w'imyaka 41 nyuma y'uko yari yamaze kwiba mu rugo ruri mu karere ka Kicukiro. Kwiba mu rugo ruri mu karere ka Kicukiro, nyir'urugo agatabaza abanyerondo nabo bakahagera bari kumwe na polisi bajya kumufata agashaka gutema umwe mu banyerondo, umupolisi agahita amurasa. Byabereye mu rukerera ryo kuri uyu wa kabiri wa kabiri mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, mu mudugudu wa Nyarubuturo, mu kagari ka Kamajyambere. Uyu Siborurema yaramaze iminsi ibiri avuye iwawa kugororwa nabwo kubera ibikorwa by'ubujura. Mu masaha ya saa 8 z'ijoro nibwo yagiye kwiba mu rugo rw'umusore uba wenyine, yica urugi arinjira atwara ikofi irimo amafaranga n'ibyangombwa, smartphone ebyiri, mudasobwa imwe, inkweto, ipantaro n'ishati. Nyiri urwo rugo abonye hari umuntu winjiye mu nzu ye yahise atabaza irondo naryo rihamagara polisi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yavuze ko ubwo abo bashinzwe umutekano babonaga Siborurema yirukanse agana mu ishyamba mu gishanga, ati abanyerondo batabaje abapolisi bo kuri sitasiyo ya Kigarama bifatanya n'irondo mu kumuhiga. Kumukurikira bageze ku gishanga ashyira hasi ibyo yibye, afata umupanga ajya gutema umwe mu bagize irondo, umupolisi ahita amurasa arapfa. Amakuru ndimo ndakesha igihe yanemejwe n'umuvugizi wa polisi ati niko atari ubwa mbere uyu mugabo agaragaye mu bikorwa by'ubujura. Abamuzi bavuze ko kuva 2013 nta mezi yashiraga adafashwe yibye, nko kuva mu Gicurasi 2017 kugera mu Werurwe 2018 yamaze amezi 9 afunzwe kubera ubujura. Muri 2018 nabwo yarafashwe afungwa by'igihe gito ahita ajyanwa kugororerwa iwawa, ahamara umwaka. Akivayo yongera gufatirwa mu bikorwa by'ubujura afungirwa i Mageragere, aho yamaze imyaka 2 hagati ya Kamena 2020 na 2022. Akiva muri gereza ntabwo yongeye gufatirwa mu bikorwa by'ubujura, ajyanwa iwawa. Umuvugizi wa polisi yongeyeho ko uyu Siborurema yari umwe mu batashye ku wa 7 Werurwe 2025 avuye kugororerwa iwawa ku kigo cya iwawa kubera ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Rutikanga yahaye ubutumwa bajya kugororerwa iwawa ko bakwiriye gukoresha ayo mahirwe n'ubumenyi bahabwa biba bafitiye akamaro aho kwishora mu bikorwa bidakwiriye. Ati kugororerwa iwawa ni igihe cyo guhabwa ubumenyi bufasha guhindura imico mibi, ariko bikabaha n'ububasha bwo kuba muri sosiyete bakoresha ibikorwa cyangwa se bakora ibikorwa bifitiye akamaro nabo bifitiye akamaro. Abongera ko kwijandika mu bikorwa by'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi ntabwo bazigira bayihanganirwa. Ibyo mugabo yari yibye birimo mudasobwa, smartphone ebyiri, inkweto ndetse n'imyenda byafashwe kugira ngo bisubizwe nyirabyo wari wabitwawe. Nanjye nakubwiye ngo amakuru nuko nguko ameze, nuko nguko umugabo yarashwe. Kandi subscribe kuri YouTube channel ya Zafu TV Info Rwanda kugira ngo ujye ureba amakuru yacu dukomeza kugenda tugukorera. Amakuru yacu rero mbagezaho umunsi ku wundi twakoraga kuri Zafu TV Rwanda, ko twahagaze mu gihe kingana n'amezi agera kuri 3 tudakora. Niyo mpamvu turimo turakora kuri Zafu TV Info Rwanda. Icyo usabwa rero kuzajya ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi kugira ngo ujye uhora ureba ibiganiro byacu dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Niba ukunda ibiganiro byacu cyangwa se amakuru yacu guhera mbere kugeza na n'ubu ngubu, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima bakunda kubi namwe mu nkunda mu bigaragaze mukanda subscribe mugande kunzogera, bizajya bibafasha kubana natwe gatanu ku kandi. Ndabakunda cyane, nitwa Leo, Imana ibarinde.
Sinagira nakubwiye ngo kande subscribe, share, like na comment. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Instagram, Facebook, TikTok ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.